Katba kajingalap election na bentak election siya kayang dorbar tauan jong Giant Hills Autonomous District Council GHADC kadangya syat haki arkundait ligi constituency kalami sendat kawe kajingja haki tan kaput jong West Giant Hills District bat ka West Karbi Anglong District Assam haba kinong shnong Karbi kila pentot ya kalit kawan jong kawe kertong ya kun election Katkum gikubur balayoklum ke kertong jong kaseng Indian National Congress INC na baru tu Mukro constituency ke kong Banikas Laban part ke kenhun jongka kira syak pensangi lenti hagi Karbi hakasnong Kermi hapo West Karbi Anglong District Assam hakasini thok dieng menta katayong ke kong Laban part ke kenhun jongka kidang temu banlet syakasnong Sabah kapadan hajan kasnong Mukro na benta banlet yalap election hindre andala poi hakasnong Kermi Kipat bak Karbi kila pensangnya eki bat keli balai kilat yalap election nakasnong jongki kabahap hapo West Karbi Anglong District Assam. Kila ongru ya kakong Laban baka deben shim jingbit shwa na ki board penya jong ka West Karbi Anglong District shwa bakan ya lenti nakasnong jongki. Ka jingakran hapadeng ki Karbi bat kakong Laban bat kinong board kala ne katu kat ne por Henry hadien katu kat ne ki Karbi kala syak ya ka ban beteng ya ka jingak lenti jongka Syakasnong Sabah. Hadin kajing penbet thama jongki constituency hapo GHADC daka delimitation committee kasnong Muluber siar khatkasla bat kiwede kabajuhap hapo Sapai constituency la syapen kan riak no syabarutu Mukro constituency. Ti kumta ki kertong ya kun election ki hap banlet lingba kasnong Karbi kenang ban khamjan kajing ya lenti na than Mukro syakit than siar khatkasla ni na than siar khatkasla syathan Mukro.